Туғандар екінші бөлікті баштады, екінші бөлікті. Ат базар 18 сентябрь болды туғандар. 18 сентябрь. Жалалабад. Saat болып қалды. 9-дан 20 минут өтіп қалды туғандар. 9-дан бұл? 9-дан. Бұлай бұрса 3-ші бөлігіне таптың әрекет қылауыз. Бағылар дәң-дәң лайк туғандар. Той тапыр болса қаварлап қоғыла. Улақтар болса, аш бергендер болса, оқмыш қыл тарп береміз. Жинді қылып. 0550-35-37-37 мен номерін туғандар WhatsApp-тан. Шынай арлай өренші, әйерді ат сатылдады, берді ат сатылдады. Так десе так болбайды бе? Қанша екен бұл? Өтігін жаңа алып, өтігін тартып көрді. Өтігі жаңа. Зың. Тепкені тәділ деуді? Бірақты ешкін теппейіз, біз жөн жүрелі, жақшы баларымыз. Қанша бұл? 120 мың. Нары бастырыңсы 120 мың. Жашы ше? Күшті дейбі? 120 мың дейді. Күшті. Telefondu. 0770 menen 12-02-73. 12-02-73. Qanchaga beramiz? Toshkasi. 120 kem var. Azroq qilib. Azroq kem var. Bozor o'rganda bo'ldi? Ya atın qo'yar sarg'aydi. 5 kun. Qo'yarni gun tiyib qoldi, o'sha sarg'ayib ketdi. Baya janaraqda turganlar nari berib basып жүргөндө shu o'spirimni elder көп o'rab turdi ammo. Tumshuq uшу, только айы уже ени нито салып қойдыр болды. А так қавағын көрілі жануарлар, қавақ қашыны. Үміт қыла тұрған екен жануар. Шу жануар ат болып жарап береді, үміт қылып, чөп жем бере тұрған екен. Өзі арық екен мұны. Сөйікті жануар, сөйікті. Тұяқтары жануар. Aka suda pishib qoldi o'xshaydi. Qancha qildingiz aka? 65. Telefonni aytib bering aka. 996 584 qanday emas-ku? 504 90 87 49. 87 49. Qayerda o'tlar aka? Shunda qancha kam bor? 150 kam bor. Biroq bunday jönдөle qilib beramiz bunday. Bozor bahasini salishtirib turib, shu sin sifatına qo'sh beraveramiz. Tuğanlar. Aytilish bahasi 150 ming kam bor. Biroq so'z yaxshilar. Nari bosirchi? Dadil ekan ha. Qancha verdingiz ham? 86 ming. 86 ming verdingiz ha? Puto o'rada ekanda. Puto o'rada ekan o'shonga. Turuşun ekan garaj. Aqsovatgan jerin ekan. 86 ming berib turishinglar. Chashi qanchalar polvon? 3 asik. Et bo'ladi ekanda ham. Kuchtisi. Sigaret jarashat biroq sigaret. Qancha bu? 150 ga, qo'qotirim. Bu janvar otning qashqovoqi dadil-ku bu. 3 asik ya? Bu жүгіріп жүрген ба? Айқылдан көрді. Bu atты ben көрген екен бір жерлерде. Bir бұрып қойған да, қашқауаған бір мақтанады, bir бұрып қойған. Телефон айтып берің. 0773 менен 47 15 50. Гарантия улаға? Bu atты ben bir көрген екен. Az tanып қалдым çoda. Қашқауақшы бойы шаққан ең 1.55 шықса керек. 1.55, 1.60-ға шейін да. Андан арғы емес. Шыны біле çalып, базар қорған олы туғандар өпше. Hem gelip binip görürsünler değil mi? Atalık anamam. Bu kimden le aka? Karat kimden le? Kemal aka rames mi? Oşandan bu? Taki sizdeki? Canım var. Yok sen özüme taptan bir grup var. O nar bastırıp gitti, bana sıraya bakalım. Aka attın küçüğüsü kaç aka? Basın sırada aytaylıç. 460 bin ha? Yaşı?
Kunan mı? Üçte uca. Kunan. Gör bir göster. Yeni dişem üstü. İyi bu. 4 diş. Boş gerek. İşte oldu. Men bunu aytam, niye bunu arı verir, ketip kaldı dep. Жаңы үйрөнчү экен да, ба? Тугандар, ушундай кунан көргөнсүңөрбү сери? Жаңы үйрөнчү экен. Ва, жаныбар, ушундай кунан болобу? Чын көргүлө мына. Бу жаңы үйрөнчү экен бу. Во. Буну итсеке үйрөтөт экенсиңер буну. Руль анча иштебейт экен, руль. Жаныбар. Üstünde kurşadan olacak da bunga. Bugün öyle. Bugün mü? Жаңы свежий үйрөндү да. Telefon айтың ака. 220 менен 0220 менен 09 52 99. Кайда болот ака бу? Жерге талды болот. Бу не бар ака бу ушундай кунан? Ачынып кентүгү. Бу жалдарын кыркып түзөп койшор элек экен, кунанга окшот буну. Эртең өзгөндөн көрөрсүң ака. Жаныбар. Айтам бу баятан бери нары бери. Руль иштебей жатырмын деп. Көрсө бу. Бүгүн үйрөтүлүптү да буну. Так. Дагы кандай болду? Эми этке жараганын баары эле кетти. Өзбекстан болуп кетти. Тизилип. Тартайлы күчтүсүң? Шерилен тап койлу. Темир көк экен да жаныбар. Таңга көктөп койлу дагы, ха? Башкабак ушул mu? Şu башкабагы, моюндары. Көкүрөктөрү. Туяктары көп нерсени көрүп тур бирок бу. Туяктары көп нерселерди көрүп коюп тур. Бу жарап жүргөн экен да бу жак, ха? Канча эле жашы бунун? 4 асы. Тыйынычы? 120 миң. Телефон. Ал сені сатып беребиз, а? Клиенттер үчө да бар экен, бир басырып коелам да. Şöyle klientler var, surap turат eкен azından. Basındağı жақын айтты дидине. Hay. Şunda, şöyle satып беребиз азыр дейт. Содасы жүрүп турган кез экен азыр. 115 берип алат. 115. 115 берип турушуңга. Turuşuş eкен. Etke sırada bakıyor etke. 115. Yaşı kaç aka? 5-6 asıl oldu. 150 bin kemi var bu aytılıp tur. 115 bin son beriptir. Falan altın kaç son mu? 90 mu? Beri burçu beka. Atın yamandatılı koy. Ulağı var mı? Torpa ulaklı geçedi eken de bu. Ha. Ha, boldu. Nar ver, bur koyçu. 90 bin kemi var eken. Kançaga berbe koydu atan? Atan kançaga berbe koydu? 60-70 son berdi. 60-70 bin son berdi. Aң olbay kaldı. Öz-özünün atına. Şoň okşogan taybala olsa, men hep mal koydu, kaytarıp жүрөт. Kança-mınça ulaklarga bar, çekede turup görüp geleriz. Aka küçüsü kança, küçüsünü aytыңызчы. 180 dolar da, bирок kançaga surady? Arka surady da. Eň dadilniçe? Үйдөн 145 көрбөй койгонбуз, ha? Zor bergen eken oşo adamga, rahmat. Bir burup koyun aka. Oşo үйdön 145 bergen eken, zor berip koygan eken. 180 bin kemi var eken. Kança aka bu? 100 lira odası. Kança verip koydunuz mu? Beri okuyan saka beri. Üstündeki bala boyduk bu? Boyduk. Telefon numarası aytıp koyulu? Oldu. Adil eken ama. Sodanızı versin aka. Жақсы сатып алың. Мына орыс 200 мың деп келді мына. Сорусы. 200 мың деп келді. 110 ға сатылды. Кунаны 2 жаш.
110 satıldı. Daha kaç kança oldu? Çekeden Özbekistan o. O şundan bir yağa şeydi. Narkı jaktagı tolu. 75 oldu şu. Siraylıların aytı ver, siraylıların. Atbol oturganların. 75 oldu. Daha kaysını bilesin? Soğuk tükenen o canları. Durman görür bunun. Sorularım görür, sorularım. Daha kaysa? Ulan 75 olgan ha? 75 mi?